Uko igihugu cy'u Rwanda kigenda gitera imbere mu nzego zitandukanye, niko n'ibikorwa remezo bitandukanye nabyo bigenda bitezwa imbere bigashyirwa ku rwego rugezweho. Muri ibyo bikorwa remezo harimo imihanda, amavuriro, amasoko ndetse n'ibindi. Gusa muri iki kiganiro ntabwo tuvuga ku mihanda cyangwa amavuriro, ahubwo turavuga kuri amwe mu masoko ya mbere meza kurusha ayandi mu turere dutandukanye tugize igihugu cy'u Rwanda. Urwego rw'ubucuruzi ni rumwe mu nzego za mbere zigize igice kinini cy'umusaruro mbumbe w'igihugu cy'u Rwanda. Amasoko nayo akaba kimwe mu bikorwa remezo by'ibanze by'uru rwego rw'ubucuruzi. Duhereye ku masoko atandukanye aherereye ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi mu rwego rwo korohereza imihahiranire hagati y'ibi bihugu. Aya masoko akaba azwi ku izina rya Cross Border Market ndetse akaba aherereye mu turere dutandukanye dufite imipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi. Muri utu turere harimo Rusizi ifite Cross Border Market ebyiri zihuza n'ibihugu by'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akarere ka Rubavu nako gafite Cross Border Market igahuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akarere ka Burera nako gafite rimwe muri ayo masoko ku mupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Bugande. Akarere ka Kirehe nako gafite isoko rya Rusumo Cross Border Market riherereye ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Si utu turere gusa kuko hari n'utundi duherereyemo aya masoko, harimo akarere ka Nyamasheke, Nyagatare ndetse n'utundi duherereye ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi. Si aya masoko gusa aherereye ku mipaka ameze neza yonyine, ahubwo n'imbere mu gihugu harimo amasoko atandukanye meza yubatswe ku rwego rugezweho. Amasoko tugiye kubagezaho muri kino kiganiro aherereye mu mujyi wa Kigali ndetse n'uturere tuwunganira, ariko akarere ka Rubavu isoko ryako ntirigaragaramo kuko iryako rimaze imyaka irenga 10 ryaradindiye, gusa n'iryuzura naryo rizaba ribazwa mu masoko meza mu gihugu kuko rizatwara amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyari 7 ndetse rikazaba rifite n'umwanya wo kugaho kajugujugu hejuru yaryo mu gihe cy'ubutabazi. Mu masoko yamaze kuzura duhereye ku isoko rya Huye, akaba ari isoko riherereye rwagati mu mujyi wa Huye mu nyubako yitwa Huye City Complex. Iri akaba ari isoko rikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Iri soko riremwa n'abatuye mu mujyi wa Huye ndetse rigahahirwamo n'abaturutse mu turere dutandukanye duhana imbibi n'akarere ka Huye nka Gisagara, Nyaruguru ndetse na Nyamagabe. Dukurikije irindi soko riri mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe. Akarere ka Rusizi uretse kuba gafite Cross Border Markets zitandukanye, ahubwo gafite n'irindi soko riherereye mu mujyi wako. Akaba ari isoko riremwa n'abantu batandukanye barimo abatuye mu mujyi wa Rusizi, abatuye mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rusizi ndetse na bamwe mu batuye mu karere ka Nyamasheke. Irindi soko rikurikiyeho ni isoko ry'akarere ka Muhanga. Iri soko rishya ry'akarere ka Muhanga riherereye mu mujyi wa Muhanga naryo ni rimwe mu masoko ya mbere meza mu Rwanda. Iri soko rikaba ryaratwaye amafaranga asaga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ryuzure. Iri soko riremwa n'abaturage batuye mu mujyi wa Muhanga ndetse n'abaturage batandukanye batuye mu turere duhana imbibi n'akarere ka Muhanga. Isoko dukurikijeho ni isoko riherereye mu mujyi wa Kigali i Nyabugogo mu murenge wa Kimisagara, akaba ari isoko rizwi nk'Inkundamahoro Market. Iri soko rikaba riremwa n'abaturage batandukanye batuye mu turere tw'umujyi wa Kigali ndetse n'abaturutse mu mpande zose z'igihugu. Isoko rikurikirana n'irya mbere kuri urutonde ni isoko riherereye mu mujyi wa Musanze, rikaba riherereye mu nyubako yitwa Goyiko Plaza. Iyi nyubako iherereyemo iri soko ikaba ifatwa nka kimwe mu birango by'umujyi wa Musanze kubera ubwiza bwayo. Inyubako kandi bivugwa ko yuzuye itwaye asaga miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri soko riremwa n'abatuye mu mujyi wa Musanze ndetse n'abatuye mu turere dutandukanye duhana imbibi n'akarere ka Musanze. Isoko riza kwisonga kuri urutonde rwacu ni isoko rya Nyarugenge riherereye mu mujyi wa Kigali rwagati. Iri soko rimaze imyaka 10 ryubatswe, bivuga ko ryuzuye ritwaye akayabo ka miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri soko rikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse riremwa n'abantu baturutse mu mpande zose z'igihugu baje kurangura ibicuruzwa bitandukanye bicururizwa muri iri soko. Mwakoze kudukurikira, tukaba dusaba atarakora subscribe kuyikora kugira ngo bajye bakomeza kubana natwe.